Hello nkarhi mi ngisiro Munghana Lonene FM nongo timela tintsene ku ko Afrika Wa Vulavula namuntlha misava ra ku lwisana na TB se ndhawu le rihanyo eLimpopo yi teke ikolomi ya ka 41 wa timinete ku va yi bula na wehe tani rixaka va kha va fambisana na premier wa xifundankulu hi vulavula hi MEC Dr. Poppy Ramathuba ivi kusuka kwalano ku va na MEC ku va na premier wa xifunda tatana Chupo Stanley Mathabatha ivi kusuka kwalano ku va na vanhu lava va nga hanya kumbe va nga hola loko swi ta ka timhaka ta mavabyi ya TB kambe to tala mi ta titwa ka mbulavulo lowu nga kandziyisiwa lowu nga ta sungula kwala kolomo ya ka 40 wa timinete hinkwato hi ta va kha hi twa mbulavulo wolowo minkarhi yo tala vanhu hi vulavula hi timhaka ta leswaku ongeti mavabyi yo fana na ya rifuva wona lawa ya TB a ya ha tekeriwi nhlokweni hi timhaka ta vukona bya COVID-19 kambe ke swi tikomba kahle ku ndhawu le rihanyo ngopfungopfu Limpopo na xifunda hi ku angarhela hi vurhangeri bya premier va tekele nhlokweni mhaka ya ku swi na nkoka ku va ha vulavula hi timhaka ta mavabyi lawa ya rifuva a hi yeneni kona hi ya twa ku kahle va hi byela yini andaka leswi Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na khalanga Pet Mathebula hi mina leti Macevele ni lava ku tsundzuxa hi mavabyi ya TB leyi nga TB ya mahawu ni lava ku tsundzuxa leswaku TB i mavabyi lama ma holaku loko munhu a malandzelela ku nwa maphilisi hi nawu se mina ni vile ku ni ve na wona mavabyi lama ya TB hi 2016 se loko mani khoma ni yo sungula ni khohlola nkarhi wo leha ni nga swi tivi ku ni na TB mara loko yini ni sungula ku khohlola a ni tirha xopeni se kwala xopeni n'winyi wa xopa a ni byela ku famba tliliniki loko ni famba ni ya tliliniki va fike va teka xikhohlola loko va teka xikhohlola xa mina va ni byela ku tana andhaka masiku mambirhi i ta twa ti-result ni vuye ni tlhelela a tliliniki ni fika ni kuma ku makhohlola xa mina xi positive laha loko ni fika a tliliniki ni nga fika se va vheta hi nkarhi wolowo va sungula ku ni nyika treatment va ku i ta vuya futhi i ta kamberiwa endzhaku ka mavhiki mambirhi se ni vuye ni famba ni ya kaya ni ya nwa maphilisi lamaya endzhaku ka mavhiki mambirhi ni vuye ni vuya ni tlhelela futhi a tliliniki loko ni fika ni tlhelela tliliniki va fika va ni tsundzuxa va ku TB yi lava u ri na munhu kusuhani loyi a fanelaka ku va a karhi a ku vona loko kha nwa maphilisi lama hi mhaka tsevu wa tin'hweti ti lehini swi lava u ri na munhu loyi wa CHW loyi a nga ta va a karhi a ku nwisa maphilisi lama se ni vuye kwalaha va teka swifaniso swa vanhu lava va nga kombisiwa laha tliliniki va ni komba vona va ku hlawula loyi i n'wi lavaka loyi a nga ta hamba loko i kha i nwa maphilisi lama a nga ta va a karhi a ku vona ni vuye ni hlawula Elizabeth Shilowa loyi a ku ri yena a ni hlohlotela a ni seketelo hi minkarhi hinkwayo loko yi ku 8 o'clock nampundzu hi minkarhi hinkwayo hi masiku hinkwawo a va a ri kona a kusuhana mina a karhi a vona ku ni nwisa ku yini maphilisi lama himpela ni vuye ni manwa maphilisi lamaya andhaka tin'hweti timbirhi ni vuye ni tlhelela futhi a tliliniki ni fika va ni teka futhi xikhohlola loko va ni teka futhi xikhohlola ivi va vuya va ku ka mina hi lava ku pfuna na ku hi ku kambela mavabyi ya HIV loko va ni teka mavabyi ya HIV va ni testa mavabyi ya HIV va fika kuma ku mavabyi ya HIV ni negative hi mhaka ku va ni hlamusela ku swi na nkoka ku munhu a nwa maphilisi lama TB va karhi va tiva ku aka mavabyi ya yena HIV u njhani u nga hlamali loko u twa hi ku hi fanele hi ku teka HIV himpela kusuka kona ni vuye ni ya kaya ku maphilisi lama va nga vuya va nyika wona lama ma 4 months ni vuye ni ya manwa va ni byela ku ni ta vuya after tin'hweti ta 5 loko ni fika kaya ni fike ni nwa luwa wa CHW Elizabeth Shilowa a va hamba va ta kusuhana mina minkarhi hinkwayo va vona ku nwisa ku yini maphilisi va karhi va ni sapota na le kaya ni kha ni kuma support loko ni ka ni nwa maphilisi lama loko se ku ya fika n'hweti leya vuntlhanu va nga ni byela yona a tliliniki ni vuye ni tlhelela futhi nakambe loko ni tlhelela futhi nakambe ni ya tliliniki va fika va ni teka xikhohlola futhi va fika ni teka xikhohlola va fika kuma ku xikhohlola xa mina xi ri negative va heta va ni byela ku sweswi lexi lavekaku hambileswi xi ngete negative yana mahlweni
mahlweni i nwa maphilisi ku ya fika laha tiphilisi ta wena i nga ta tinwa ku ya fika 6 months hi mhaka ku na misana ni swi twa ku loko va ni byela leswiya ku ni tinwa ti ya mahlweni ene se ni negative a ni twa ni tsaka hi mhaka ku a ni swi vona ku se ni horini ene se ni le ku holeni ni twa se swi fanerini ku himpela se swi vula ku ni horini ene TB ya dlaya loko nga landzeleli ku nwa maphilisi hi nawu hi mhaka ku loko ni sungula ku manwa a ni ngi luze na appetite a ni ondzini ni nga ha koti nchumu ni vuye loko se ni muka ni ya kaya ivi se ni tlhelela futhi n'hweti ya vu7 loko ni tlhelela fika ku se ni negative a na ha ri na yona TB mara lexi va nga va xi endla lava ndzawulo va Department of Health va vuye va ta endzeni ka ndyangu wa mina va ku va tela ku vona ku vana lavan'wanyani a va na yona TB na va fike va teka n'wana wa malembe ya hansi ka 5 va n'wi famba na yena tliliniki loyi va nga fika va n'wi sivela mavabyi ya TB va n'wi sivela ku mavabyi lama TB ya nga n'wi khomi TB ya hola TB a yi fani na mavabyi ya HIV a yi fani na mavabyi ya chukele a yi fani na mavabyi ya high blood TB loko mo landzelela ku nwa maphilisi hi nawu TB ya hola ene u hola kahle u tlhela u va u ri kahle na sweswi ni hanye kahle ni kahle a na hani maphilisi ya TB hi mhaka ku ni kote ku landzelela ni nwa kahle hi nawu ni ri na munhu loyi a ni seketela loyi a ri kusuhana na mina wa CHW na le ndzeni ka ndyangu na vana va mina na family a ku ri vona lava va ni sapota loko ni karhi ni nwa TB maphilisi lama ma TB ni vuyele kusukela ka department ka ndhawu leya rihanyo va ni nyika swakudya leswi a va ni nyika ku ni kota ku nwa maphilisi lama hi mhaka ku a ni luza na appetite mara ni fike laha ni nga hola ku fika sweswi laha ni nga kona na cancer i nhlekani eka n'wina muhaxi na vayingiseli hinkwavo na ku khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona siku leriwani siku ra nkoka ngopfu laha misava hinkwawo hi langute mavabyi laya ya khomaku vaakatiko va hina siku leri ra namuntlha i siku leri misava hinkwawo yi ta va yi tlangela vuvabyi bya rifuva hi mhaka ya ku hi ta tsundzuka ku i siku leri hi lembe ra 1882 dokodela wun'wani a va n'wi vitana Robert Koch hi yena a nga kuma xitsongwatsongwana ro sungula lexi xi vangaku vuvabyi lebyiwani bya rifuva hi ti 24 ta Nyenyankulu lembe rin'wana na rin'wana hi ri vatirhi va rihanyo hi ri mfumo hi ri ti NGO hi ri civil society hi ri vaakatiko hi tirhisa siku leriwani ku tsundzuxa muakatiko un'wana na un'wana hi vuvabyi lebyiwani bya rifuva ku ri vuvabyi lebyi bya kota ku tshunguriwa vuvabyi lebyi bya dlaya vanhu vuvabyi lebyi ha kota ku vusivela se i siku ra nkoka ngopfu laha hi ta kombela ku vaakatiko ku ri mi va na hina hi ri xifundzankulu xa Limpopo hi rhangeriwe emahlweni hi vona nkulukumba premier wa hina tatana Mathavata va kombisa ku va ta va hi tsundzuxa na hina ku ri xana hi le kwihi loko hi tlaka nyimpi leyiwani ya ku lwa na xitsongwatsongwana lexi xi endlaku ku vanhu va ka hina va khomiwa hi vona vuvabyi lebyiwani bya rifuva kumbe yona TB vuvabyi lebyi bya rifuva i vuvabyi byo tlulela lebyi byi kumekaku loko munhu a dzahela moya lowu wu nga na xona xitsongwatsongwana loko u ti vona i khohlola i khomiwe hi xitsongwatsongwana lexiwani i nga sivi nomu wa wena i khohlolela xitsongwatsongwana lexiwani emoyeni munhu wun'wani a ta xi hefemula a xi kuma xi nghena ka miri wa yena hi xona xi endlaku ku vanhu va khomiwa hi vona vuvabyi lebyi bya rifuva xitsongwatsongwana lexiwani xi tsakela ngopfu kumbe xi rhandza ku hlasela mahawu kambe xi nga kumeka na ka swirho swin'wanyani swa miri ku fana na byongo bya munhu ku na ka van'wanyani ha byi kuma ka marhambu ya vona mithe kambe ngopfungopfu hi langute vanhu lava masocha ya miri wa vona
ya le hansi swinene hi mhaka ya mavabyi man'wanyani. Vanhu vo fana na vanhu lava nga khomiwaka hi xitsongwatsongwana xa HIV va nga kumangi maphilisi ya ku endla ku va kota ku ri xitsongwatsongwana lexiwani xi va hansi xi nga va hlaseli swinene. Mi kuma ku loko vo kuma xitsongwatsongwana lexi xa vuvabyi bya rifuva mi kuma ku xa va khoma vuvabyi lebyiwani bya va nghenelela va kuma ku va khomiwa hi byona. Ku fana na vanhu lava va nga khomiwa hi mavabyi ya ku fana na mavabyi ya tichukela va nga nwi maphilisi ya vona ku ri va kota ku chukela leriya ri tshama ri ri ka ti level leti hina hi ri madokodela kumbe maongori va lavaka ku ri tivaka koho. Se vanhu vo tani loko xitsongwatsongwana lexiwani xa rifuva xi nghena ka vona xi endla ku ri va khomiwa hi vona vuvabyi lebyiwani. Se leswiwani leswi ni lava ku kombisa eka vaakatiko wena muhaxi i ku loko munhu loyi a nga ri na vona vuvabyi lebyi bya rifuva a khohlola a nga pfalangi nomo wa yena kumbe a hechemula xitsongwatsongwana lexi xa hangalaka emoyeni kutani un'wana na un'wana loyi a nga kusuhani na munhu loyiwani loko a hefemula munhu wo tani u kuma ku u nga ngheniwa hi xona xitsongwatsongwana lexi xi khoma xi endla ku munhu a khomiwa hi vona vuvabyi lebyi bya rifuva. Se swikombiso swa kona muhaxi leswi swi endlaku ku hi kota ku vona ku munhu loyiwani u nga ku i khomiwile hi xona hi vona vuvabyi lebyiwani bya rifuva. Mi ta kuma ku munhu wa kona i khohlola mavhiki mambirhi kumbe a tlurisa na wona mavhiki walawo a khohlola swinene. Munhu wa kona i kuma miri wa yona wa ondza a nga tiyimiselangi. Ha swi tiva ku ri vanhu vo tala va endla leswiya swa ku gym swa ku exercise vanhu van'wani va endla ku va dieta ku ri miri wa vona wu hunguteka. Se mara loko wena i vona ku xikete xa wena size liya a ya ha ku khomi kahle hambi i byona buruku loko i bimbala i nga bohangi bandi buruku byawa i ta swi vona ku ri mili wa wena wa ondza a wu tiyimiselangi. Loko i kumiwa hi swilo swo tani i fanele ku ri i hleketa ku ri i nga va i ri na vona vuvabyi lebyiwani bya rifuva. Loko i vona ku a wa ha ri na swona swa ku navela swakudya wa swi tiva ku ri wena na swilo swakudya mi rhandzana swinene ngopfu. Ku na vanhu lava hi va tivaka ku swakudya va swi rhandza all of a sudden mi kuma ku munhu wa kona a nga ha rhandzi ku dya swakudya. Mi tiva ku ri munhu waloyo ku na probleme ka yena ku nga va ku ri i khomiwile hi xona xitsongwatsongwana lexiwani. Se hambi loko mi kuma ku munhu wa kona na vusiku hambi loko ku titimela yena wa juluka i kuma ku i tsakamisiwile mbete hinkwawo hi kona ku juluka. Mi swi tiva ku ri munhu wa koho i wa need attention. I nga kuma ku xitsongwatsongwana lexiwani xi n'wi nghenile. Van'wanyani mi ta twa va complaina ku xifuva lexiwani xa pandza mani xi pandza swinene munhu wa koho a tlhe a helelwa hi moya. Van'wanyani va helelwa hi matimba hambi munhu wo famba distance nyana i karhele munhu a nga kondi na ku khandziya steps. Mi kuma ku munhu wa kona i karhala swinene ene i karhala ku tala swinene. Mi tiva ku munhu loyiwani loko mo twa munhu a ri na xin'we xa swikombiso leswi mi fanela ku ri mi henhla mi tsutsumela etliliniki ya le kusuhani ku ri mi fika le mi hlamusela vaongori va hina ku ri munhu loyiwani mi swi vonile swilo leswiwani hambi i ku ri xin'we xa swona. Munhu un'wana na un'wana miri wa yena wa wu tiva ku ri miri wa yena wu njhani. Loko i swi vona ku ri wa ondza wa swi vona ku ri wa ondza. Loko i swi vona ku ri wa khohlola wa swi vona ku ri ku khohlola lokuwani a hi kwa normally i nga tshami. Loko wo tshama a kaya swi endla ku ri i kuma ku vuvabyi lebyiwani byi nghenelela swinene lawani. Loko byi nghenelela bya onha. Loko i fika ka hina i kuma ku se ku ri na ti-problem. Se that is why hi ku
loko u twa xin'wani xa leswiwani ni nga swi hlamusela i tsutsumela ka tliliniki ta hina. Loko wo kumeka ku ri i ri na bona vuvabyi lebyiwani bya rifuva kumbe TB, u ta boheka ku ri i nwa tipirisi siku rin'wana na rin'wana ku fikela tsevu wa tin'hweti kumbe 9. Ku ta va ku kume ku ri wena i na TB ya njhani. Ku na leyiwani yo toloveka kumbe na leyiwani hi vitanaka ku MDR. Leyiwani hi nga yi tolovela hi fanele ku ri i nwa maphilisi tsevu ya tin'hweti. Loko i kuma leyiwani hi ku i multiple drug resistant yona i fanele ku ri i nwa maphilisi 9 wa tin'hweti. Loko u nga nwi maphilisi wa wona 9 loyiwani wa tin'hweti, i ta kumekwa i kumiwa hi liya yin'wana va yi vitana ku i XDR. Hi ta boheka ku ri hi ku yisa leyi amudimule ku ri i kota ku fika le i tshama hi vona ku hi ta ku monitor ku ri i nwa maphilisi ya kona. Vana va hina rihanyo ra vona muhashi i vutihlamuleri bya hina hi ri vatswari va vona. So hi fanele ku twisisa ku ri vana va hina va khomiwa hi vuvabyi lebyi, va hatlisela ku khomiwa hi vona hikuva masocha ya miri ya vana a yi si tiyelela. That's why hi ri ka vatswari kumbe va mhani mi fanele ku ri mi mamisa n'wana wa n'wina tin'hweti ta tsevu, mi nga n'wi nyiki nchumu, mo n'wi nyika vele ra n'wina ntsena, because ka vele leriya ra n'wina mhani ku na masocha ya miri. Masocha lawani loko n'wana wa n'wina a ya mama ya kota ku pfuna miri wa yena wu kota ku sivela mavabyi lawani ya ku fana na yona mavabyi ya rifuva. Se loko u ri mhani i nga mamisi n'wana wa wena tin'hweti ta tsevu, i sungula ku n'wana loko a va kona i lava ku n'wi xavela timeleke letiya ta tifomula mi nga tivi na ku ti endliwe hi yini. Hambi i melek powder liya a mi tivi ku ri yi huma ka xiharhi xihi kumbe yi huma i meleke wa mbuti kumbe i wa homu kumbe i wa yini, because vana va hina a va fani. Van'wanyana that's why mi vona va ri n'wana wa mina ni ri n'wi sungula hi formula a huma ti-rush leti hi allergy ya koho wa reactor. Mara loko n'wana a mama vele ra mhani wa yena, a mama masocha lwa ya miri wa yena, enge humi ti-rush letiwani, miri wa yena wa tiya because i vele ra mhani wa yena i la a humaku koho. Se that's why hi ku loko vana va hina va ri vatsongo, loko hi veleka n'wana tsevu wa tin'hweti a hi va mamisi, swi ta yenda ku ri va va na masocha laha ni vulavulaka hi yona. Swi endla ku vana lavawani va nga khomiwi hi vuvabyi lebyiwani bya rifuva. So mara loko van'wani vana va khomiwa hi byona vuvabyi lebyi, that is why hi ku ka va mhani loko i biye amirini i fanele ku ya ka titliliniki leti ta hina ta ti-antenatal. Ka titliliniki letiwani loko va ku i ya axikalweni, loko i ya koho va ta ku cheka ku ri a wu na xitsongwatsongwana lexiwani xa HIV na xona xa TB. Va kota va lava ku tiva ku loko i ri na xona xa HIV va ku nyika maphilisi ku ri xi nga tluleli ka n'wana wa wena. Se van'wani va mhani va hleketa ku loko a chekiwa HIV i chekiwa, a hi chekiwe wena, hi lava ku pfuna n'wana because i rhwale munhu un'wana a khwirini ra wena. Munhu loyo hi lava ku ri a velekiwa a nga ri na xona xitsongwatsongwana lexi xa HIV, because loko o va na xona xitsongwatsongwana lexi xa HIV vuvabyi lebyiwani bya rifuva byi kota ku n'wi nghenelela more than n'wana loyiwani a nga ri na xona xitsongwatsongwana lexi xa HIV. So that's why hi ku ka vatswari ka va mhani vana a va mamisiwi tin'hweti ta tsevu va nga nyikiwi nchumu. Se ka lavawani vana va nga va ku na vuvabyi lebyiwani hi fanele ku ri hi languta swilo swo fana na leswiwani ka vana va hina. Swilo leswiwa swo ni lava ku vulavula hi swona loko hi swi vona swi humelela ka vana va hina a hi va yisi etliliniki ya kusuhani. Mi kuma ku n'wana wa n'wina na yena wa khohlola mavhiki mambirhi kumbe n'wana na ku tlula wa tlula,
n'wana wa hina a nga ha tlangi kahle a hi n'wi tiva ku n'wana loyiwani i rhandza ku tlanga na xislangi xa wena loko hi xi khoma xa hlekelela hambi xi ri slangi xitsongo wa xi vona ku ri lexiwani a xa ha ri kahle wa xi vona ku ri xa vabya n'wana loko a vabya a nga fani na n'winu nkulukumba because n'wana a nga swi koti ku pretend n'wina vanhu vakulukumba ma pretend se loko n'wana mi vona a endla swo tani muhaxi i fanele ku ri i n'wi tisa a tliliniki wa hina se loko mi kuma ku n'wana loyi a tsutsumela vele ra mhana yena sweswiwani a nga ha ri lavi na vele leri hambi mi n'wi endlela purity hambi mi endla yini n'wana a nga ha lavi swakudya mi tiva ku sweswo i problem n'wana wa n'wina ma n'wi vona ku ri loko a ya xikaleni a ri ka weight leyiwani weight leya ya xikaleni a yi nyuheli i ya henhla yi ya hansi loko mi vona ku ri weight ya n'wana yi ya hansi mi tiva ku ku na problem n'wana u fanele ku ri a tisiwa a tliliniki loko n'wana a hisa miri wa yena nakona hi fanele ku languta ku ri n'wana i fanele ku ri a ta ka tliliniki vana hinkwawo lava hi vona ku ri va le ka malembe ya hansi ka 5 wa malembe va fanele ku loko va tshama na munhu loyi a nga khomiwaka hi xitsongwatsongwana lexi kumbe vuvabyi bya TB va fanele ku ri mi va tisa a tliliniki hi va nyika mirhi ya ku sivela ku ri xi nga va khomi se loko ho va tisa hi ta kota ku va pfuna vuvabyi lebyiwani lembe leri bya rifuva hi ta va hi vutlangelela ka lembe ro biha swinene lembe leriwani i lembe ra COVID-19 i lembe leriwani hi lwaku na xitsongwatsongwana lexiwani lexi xi vangelaka vuvabyi lebyiwani bya COVID-19 se xana munhu a nga vutisa ku vuvabyi lebyi bya rifuva na COVID-19 swi xakelana njhani ni lava ku kombisa eka vaakatiko ku ri vanhu lava nga ri na vuvabyi lebyiwani bya TB masoja ya miri wa vona ya le hansi swinene ene leswi swi endlaku ku loko vo khamiwa hi vuvabyi lebyi bya COVID swa olova ku ri ka vona va kota ku va hi siya emisaveni compared to munhu loyu a nga khomiwangi hi vuvabyi bya TB nakona ni fanele ku ri ni qualifya ni statement xa mina hi mhaka ya ku loko i ri na vuvabyi bya TB i nwa maphilisi ya wena kahle i nwa siku rin'wana na rin'wana hambi xitsongwatsongwana lexi xa COVID xi ku khoma i ta kota ku hola mara unfortunately hi vonile ka vanhu va ka hina lava va nga nwangi maphilisi ya vona swi endle ku loko va khomiwa hi xitsongwatsongwana lexi xa COVID va hi siya emisaveni se loko i ri na vuvabyi lebyi bya TB swi nga endleka ku ri u tikiseleka ku ri hi yona COVID-19 loko yi ku khoma swin'wana leswi ni lava ku kombisa ku swi komba vuvabyi lebyiwani bya TB na COVID-19 swa fana swin'wana ku fana na ku khohlola ku hisa ka miri ku vava ka xifuva na ku juluka na vusiku na loko vanhu va heleliwa hi moya va nga koti ku hefemula kambe leswiwani swa COVID-19 swi khoma vanhu swi hatla swi khoma vanhu as compared to leswiwani swa TB leswiwani swa ku hlohlonya ka mikolo ya n'wina na ku siringeka ku hlantswa na ku peyineriwa i swikombiso swa COVID-19 a hi swa leswiwa TB se TB na COVID-19 swi huma eka munhu hi moya loko u khohlola kumbe u hetsemula kambe leswiwani swa TB yona yi tshama moyeni ha kota ku yi hefemula mara lexiwani xa corona ma swi tiva ku ri ha kota ku tshama na laha amatafureni ra hina ka ti-surface mi xi khoma hi voko loko mi dya mi kuma ku xa mi nghenelela se that is why hi ku TB ya tshunguriwa ntsevu kumbe nkayo wa tin'hweti ha kota ku loko wo nwa maphilisi wa wena kahle ya kota ku hola leswiwani swa COVID-19 a hi siva na murhi wo yi tshungula hi swona swa ku hi mbala ti-mask ha yimele murhi wa ku ri hi kota ku tlhaveriwa ku ri mi va na vaccine mi kuma mi vaccinatiwile se mun'wani a nga ni vutisa ku ri murhi loyiwani ni vulavula ku kona wa herisa vuvabyi lebyi bya TB wu kona na ni kombisile ku ri titliliniki ta hina vuvabyi lebyiwani bya rifuva ha vukota ku na maphilisi titliliniki hinkwato maphilisi yo tshungula ya horisa loko munhu a landzelela swileriso leswi madokodela kumbe vaongori va nga n'wi hlamusela swona munhu wa kona i fanele ku nwa tiphilisi
ta TB ya ntolovelo ku ringana tsevu wa tin'hweti hambi ku ri TB liya leyi nga tolovelelangi leyi ni yi vitanaka ku MDR TB yona yi fanele ku ri i nwa tiphilisi ku ringana 9 wa tin'hweti vaakatiko ma fanele ku tiva ku TB ya ntolovelo ku yi tshungula swi teka timali to ringana ni nga ku xigidzi 1.6 1,600 hi munhu kambe TB leyiwani yi nga tolovelangaki yi tshunguriwa ni nga kombisa ku hi madzana ya swigidzi ta tirhandi yi nga va 116,000 munhu wun'we ntsena ma swi vona ku ri swi durha njhani mali leyiwani just 1,600 loko wo nwa maphilisi wa wena ntsevu wa tin'hweti loko i nga nwi ntsevu wa tin'hweti i ta laveka more 116,000 i mali leyi hi nga kotaka ku pfuna hi xava maphilisi man'wanyani hi pfuna swibedhlele swa hina na titliliniki ta hina hi ti improve mara a hi koti ku improve because wena itava i khomiwe hi MDR hi mhaka ku a wu nwangi maphilisi wa wena ntsevu wa tin'hweti loko i nga nwi maphilisi ntsevu wa tin'hweti swi endla ku i khomiwa hi leyiwani ya MDR and leyi ya MDR ni kombisile ku ri yi durha njhani so i mali leyi hi nga ta swi kota ku hi improve ti-facility ta hina hi mi aketla titliliniki mara hi mhaka ku vaakatiko kumbe vavabyi va hina a va yingiseli leswi vaongori va va byelaka swona problem yi va yaleyo so i swa nkoka ngopfu ku ri vanhu lava nga ri na TB leyi yo tolovela va nwa maphilisi wa vona ku ya hi swileriso sweswo va sivela ku ri va nga vi na TB leyiwani ya MDR because TB leyiwani ya MDR ya hi durhela swinene xana un'wana a nga vutisa ku hikokwalaho ka yini vanhu va fa hi mhaka ku MEC i byela ku hi na treatment vanhu va ka hina mi fanele ku tiva ku ri vanhu vo tala lava hi vona ku va vabya va lova va fa hi yona TB leyiwani i mhaka ya ku vo tala va vona va tshama nkarhi wo leha akaya va teka nkarhi wo leha ku ya ka titliliniki un'wana i ta sungula a nghena ka leyiwani a nghena ka leyiwani a lava leswiwani a nwa leswi va yini leyi a ya ka muprofita loyi a ya leyi nkarhi loyi a fika a xibedhlele kumbe a tliliniki ya hina vuvabyi lebyiwani byi se byi onhe swinene se vanhu loko i ri na swikombiso leswi ni nga vulavula hi swona hi kombela i ya ka tliliniki ya kusuhani vanhu lava va ri nga HIV a hi kombela ku va kamberiwa vuvabyi lebyiwani bya TB hi tlhe kambe hi va nyika loko va nga ri na byona va nwa maphilisi yo sivela vuvabyi lebyi bya TB hi kombela ku vanhu hinkwavo hi nga tshiki ku nwa maphilisi hi nwa maphilisi tin'hweti letiwani hinkwato so mirhi leyiwani ya TB na ya HIV hinkwawo ha yi kuma ka titliliniki ta hina ta le xifundzankulu xa Limpopo hi lava ku kombisa ku xitsongwatsongwana lexiwani xa TB na xitsongwatsongwana lexi xa HIV xi na vona vuxaka na byona 60 wa tiphesente kumbe 60% ya vanhu lavawani va nga ri na xitsongwatsongwana lexi xa TB va hanya na xona xitsongwatsongwana xa HIV swi nga leswi munhu loyi a nga ri na TB u fanele ku ri hi n'wi kambela for HIV na munhu loyi a nga ri na HIV hi fanele ku n'wi kambela ka TB hi tlhe hi n'wi nyika na maphilisi yo sivela TB na loko munhu a ri a kamberiwa i fanele ku ri a nwa maphilisi walawo ya ku sivela TB loko u ri na xitsongwatsongwana swa HIV kumbe TB u fanele ku ya mahlweni na ku teka maphilisi ya wena nta repeata kambe tsevu wa tin'hweti loko ku ri TB leyi nga toloveliwaku kumbe i teka na leyiwani leswiwani swa HIV maphilisi ya wona i teka vutomi bya wena hinkwabyo loko mi tshama na vanhu lava va ri na vuvabyi loyi munhu a ri na TB leyi endla leswiya swa contact tracing na yena hi languta ku hi kota ku va cheka lava a tshamaku na vona ku ri a va na vona vuvabyi lebyiwani hi nga kota ku sivela vuvabyi lebyi bya TB a hi kombela ku loko i khohlola kumbe i etshemula i pfala nomu wa wena na tinhompfu
hi kombela ku leswiwani hi swi vona ku vanhu va mbala ti-mask va sivela xitsongwatsongwana xa COVID-19 hi swi vonile ku ri swa hi pfuna na ku sivela na vuvabyi lebyiwani bya rifuva lembe leriwani theme ya hina ya World TB Day i ku nkarhi wu le ku fambeni loko nkarhi wu le ku fambeni a hi humeni hi horisa na ku herisa xitsongwatsongwana xa TB a hi veni nyandza yin'we hi lwisana na xitsongwatsongwana lexi xa TB eka rixaka ra hina leswi theme leyiwani yi vulaka swona i ku ntsena ku vanhu va hinkwawo a hi pfunani hi huma hi langutana lava vanhu va ri na xitsongwatsongwana lava va nga tshikaku ku nwa maphilisi hi endla ku ri va nwa maphilisi hi ri xifundzankulu xa Limpopo ngopfungopfu ndzawulo ya hina ya rihanyo hi ta va hi navela ku endla leswi swa ku fana na ku kambela vanhu hinkwavo lava va vhakaxelaku titliliniki ta hina hi ta va hi mi kambela for swikombiso swa TB hi ta va hi kambela munhu un'wana na un'wana loyi a vonisaka ku ina swikombiso swa TB hi lava ku tsundzuxa vavabyi hinkwavo lava nga ri na xitsongwatsongwana xa TB ku ri va teka maphilisi ya vona i maphilisi ya mahala hi lava ku lavelisa vanhu hinkwavo lava va nga landzelelaku milayo leswi va nga byeriwa hi madokodela lava nese xo hetelela a ni lava ku kombisa ka vaakatiko hinkwavo ku ri rihanyo ra hina i vutihlamuleri bya hina ku ri TB kumbe vuvabyi lebyiwani bya TB bya kota ku tshunguriwa ha kota ku sivela na ku dlaya vanhu bya dlaya inkomu na cancer ni khense swinene. MEC Ramathuba, ladies and gentlemen, let me start by greeting all the people of Limpopo in all the 5 districts. I greet you on behalf of our loving and caring government. Today we join the rest of the world to commemorate the World TB Day. This day is not only commemorated in our country, it is commemorated throughout the world. Every year, on the 24th of March, the world comes together to commemorate the World Tuberculosis Day. We are doing this in order to raise public awareness about the devastating health, social, and economic consequences of TB. The idea is to move towards ending this global epidemic called TB. This disease was first discovered in 1882 by Dr. Robert Koch. Since then, TB has assumed the status of being the world's deadliest infectious killer. Today, we are joining millions of people across the globe as we put yet another concrete expression to our fight against the scourge of TB. This is mainly because tuberculosis is one of the major communicable diseases causing ill health and death worldwide. Currently, TB has been in the top 10 causes of death and the leading cause of death from a single infectious agent, ranking above HIV/AIDS for the past decade. TB is caused by the Bacillus Mycobacterium tuberculosis, which is spread when people who are sick with TB expel the bacteria into the air, for example by coughing, sneezing, talking, and singing. TB, as is commonly known, infects the lungs by inhalation of contaminated air from an infected individual. We know that apart from TB and other related communicable diseases like HIV/AIDS, the world over is grappling with the devastating effects of COVID-19 pandemic. What happened during the early days of the year 2020 emerged first as a myth and later to become a pandemic that will result or would result into devastation of lives and livelihood. Coronavirus has impacted negatively on the lives of both the rich and the poor, black and white, young and old, rich nations and poorer nations in the very same way. I refer to COVID-19 pandemic because its detrimental effects nearly caused an uproar
with activists of TB and AIDS nearly revolting, mainly because they felt funding was being diverted from these equally important diseases to fight coronavirus. However, today we are deeply elated because we are seeing signs of progress with the introduction of different COVID-19 vaccines. We are hopeful that coupled with all the preventative measures against coronavirus, we will equally reduce TB infection as well. We are confident stating the above mainly because, I should say, research has shown us that all communicable diseases share similar spreading patterns. That is why we therefore believe that using all our energies, efforts, and resources, our generations can save more lives. Scientists and researchers alike tells us that TB is a disease of poverty and economic distress that may lead to vulnerability, marginalization, stigma, and discrimination. That is why it is therefore important to state categorically clear that with the current poverty relief measures, we are able to control further spread of TB in our country and our province. We know fully that globally, an estimated 10 million people fell ill with TB in 2019, a number that has been declining very slowly in recent years. On the same wavelength, we know that an estimated 2 million people died because of TB in 2019. Out of that number, 56% of who developed TB in 2019, men aged 15 years plus accounted for 32%, and children below the age of 15 years were at 12%. It is worth noting that among the affected people, 8.2% were people living with HIV. The above-mentioned figures are solely from international front and a reflection of the global picture. Meanwhile, the South African and Limpopo picture is as follows. Currently, South Africa is rated amongst the top 30 high-burdened countries with TB and HIV infections. Statistics South Africa has over the years reported that TB is the leading cause of death in South Africa, especially amongst people infected with HIV/AIDS. According to the Global TB Report, 360,000 people fell sick with TB in 2019 in South Africa, and 58,000 people died as a result of TB. In Limpopo, TB prevalence increased from 165 per 100,000 in 2018-2019 to 197 per 100,000 in 2019-2020. The number of TB cases in Limpopo province declined from 12,709 in 2018 to 11,747 in 2019, and further declined to 8,874 in 2020. This is indeed heartwarming news. The decline is due to reduced TB screening rate from 95.3% in 2019 to 89.8% in 2020. In our continued fight against further spread of these communicable diseases, the Provincial Department of Health has developed an integrated screening register for TB, COVID-19, and HIV to be used by all health facilities to find missing TB cases. Statistics tells us that the number of people who died due to TB in the province was 1,764 in 2017, reduced to 1,262 in 2019. As much as we believe in a principle that says one life is one too many, we are happy to notice a line in the number of casualties. As much as some people will want to take this for granted, it remains critical that society is made aware of the detrimental effects of
of diseases such as TB and HIV/AIDS. Therefore, government is calling upon everybody to look out for signs and symptoms of TB, which are in the main the following: coughing for more than 2 weeks, drenching night sweats, fever, loss of weight, and difficulty of breathing. If you are found to be having TB, you should be given TB treatment for 6 months. And TB is curable, even when one is HIV positive. This year's theme for the World TB Day is "The clock is ticking. Let's find, treat, and end TB now." And we are making a clarion call to everyone to unite to end TB in our communities. This is an earnest call to all South Africans to rally behind the provincial efforts to end TB. There is an urgent need to find, initiate, and retain TB clients on treatment. Government is banking on the support of every single citizen as it aims to promote mutual accountability between leaders and ordinary South Africans. Every individual in every community has a role to play in eliminating TB. Globally, efforts are also underway to fight the scourge of TB. Their theme at the international arena is "The clock is ticking to reach #TB Tigers 2022. This means that the world is also running out of time on the commitments made by world leaders to end TB. The people of Limpopo today, as we commemorate World TB Day 2021, we call upon all the leaders and members of political parties, leaders and members of all religious and faith-based organizations, lawmakers, civil society groups, and our esteemed traditional leaders to lead the fight to end TB. This can be successfully achieved when all of us can advocate and encourage TB screening and testing as part of their work in our different fields. We want to thank our frontline workers for continuing with this glorious fight against all odds. We also call upon the healthcare workers to lead the fight to end TB by focusing on finding the undiagnosed missing TB patients through integrated screening for TB and COVID-19 in all health facilities. We know very well that it is not easy for all of us, affected and infected. However, we are saying that it is worth trying. The clock is ticking. Let's find, treat, and end TB now. I thank you, Inkomo, Dolebo, Kyalebo. So tsomingisa rom kana Lonene FM mbulavulo wala wa go lulamisiwile ku ya hi laha a hi hlamusele hako aner nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. Nakhalanga Pet Mathebula. loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta va kha hi bula na tatana Sello Chicco Twala hi kha hi landzelerisa ka timhaka letiya ta ku na papila leri vo va nga ri tsala hi tlhe hi landzelerisa na timhaka letiya ta tinqambi leti ti nge le ku vilerisiweni hi timhaka ta mali leyi yi ve nge avele ku hakeriweni va ri maendlelo lamaya a va yimi na wona va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini va nga yimi na wona loko lava va kha va kombisa ku vilela le aka National Arts Council hi ndlela yoleyo kopo timinete ntsena ka sipawura ya n'we ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni khalanga Pet Mathebula.
n'wana ri smart wa jimo xitlangu wa xikiritano wa jajana makunelo wa ndandadzi na khensa swinene ku ri na mina ni kona ni le ka Facebook Khalanga Pet Mathebula. Handle ka sweswo u nga kandziyisa rito u hi byela mahungu lawa u nga hi khomela wona ka 0712659860 kumbe tirhisa Mathebula DP at sabc.co.za. Handle ka sweswo a hi ku twi hi le ka 015 na namuntlha ku le ku langutweni ka timhaka ta mavabyi ya rifuva kumbe xana na swo u nga lava ku vulavula hi swo kumbe u lava ku vulavula hi timhaka letiya ta le ka Zondo Commission. N'we mi tivaka timhaka ta nawu hi fika njhani ka xiyimo lexi mi kumaku van'wana va kha va kombisa ku vilela va kha va nga hlamulani kahle va ri va timhaka ta nawu swi va swi kha swi vula yini leswiya hikokwalaho ka yini hi fanele hi kwata loko hi fanele hi tenga timhaka hi nga vulavuli hi mahungu lawa hi nga ya khoma hi ndlela yoleyo ku yisa amahlweni. A hi amukeleni un'wana muyingiseri wo sungula hi nga na yena la layinini leyiwani hi twa ku angula ku nihlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Hayi njhani Butata? Hi pfukile minjhani? Hi pfukile. A khensa swinene mani. A ni tivi ku mi le ka xiyimo xa ku vula ku hi n'we mani ku endleka yini kambe mi nga hi byela ku mi ta na rihi hungu n'we? Na xivilelo la ka swin'wana swa ka Bitcoin. Ni kumeke ni 2019 a va nevetisa la ka Munghana Lonene. Ni swi trakela ni swi joyina. Okay. Hi ti 18 ta hi ti 12 ta March 2019. Yena hi mali ya ku ringana 58,800. Swi ya phambili ntlhanu trakela hi ku tsava leswi va swi vekisaka swiswona nkarhi wun'wana na nga kuma mali ya ku nyawulanyana. Hi ku hi ti 18 ta June ni hoxa mali ya ku ringana 120. 120,000 kumbe 120 rand? 120,000. Oh, okay. Ni hoxisa sweswo swi ya swi fika laha ti nga mayini madangu man'wana na man'wanyana a swi hamba swi mayina hi vona ku swi fambisa ku yini. Swi fika ku laha swi nga endleki swo fana na sweswo. Se va hamba hi famba timithini va hi byela ku varhangeri va Bitcoin va khomiwile va le jele. Kusuka kwalano hi hamba hi ya kusuka kwalano loko hi hamba hi fonela lava a hi hlangana na vona timithinini a va ha khomi tifoni ta hina kambe tifoni ta mina. Lava va nga mi joyinisa ke? Hi vona lava ka va nga khomi tifoni. Se loko va nga khomi tifoni va vula ku 100 kolomo ya ka 180,000 ya n'wehe yi to vhi ku hwi? Swi vula tani hi ku sweswo na loko va fonela a va khomi foni. Ni kombela loko mi nga hi byeli mavito ya vona mi nga swi kota ku hi nyika tinambara ta vona loko se hi nga ri moyeni hi kota ku twa ku hikokwalaho ka yini va nga khomi foni loko se va nga khomi na le ka hina kumbexani hi ku hi nga ta vulavula hi mavito ya vona? Ni nga mi nyika tinomboro ta vona. Okay, kambe mi nga si famba ni kombela ku twisisa la loko mi hoxe 58,000 ro sungula mi hoxe 58,000 ivi mi vona yini lexi nga endla ku mi ya hoxa 120 leyin'wana? Hi loko va karhi va hlamusela ku loko i fake va yi vita ku i found le ya 58,000. Ku loko after 3 years u nga va u ri na 1,000,000. Oh, okay. That's why ni kumeka ni va ni davuriseli ya yin'wana ya 120. A ni talele ku nkarhi wani ta va ni ri na 3 million. Hi ku ya hi leswi a va hi byerisa swona. A va na hi tirhisa swona. Kambe 3 years a yi se hela i ncini xi endlaka ku mi ku a mi nge he vi na yona 3 million loko 3 years leyi yi nga se hela? Hi ku va hi byela marito ya ku vanhu lava va fambisaka Bitcoin va khomiwile va le jele vanhu valava. Se loko na ku mayina a ya ha mayini na la ka foni. I yini ku mayina? Madamu man'wana a hi languta ku na ku nghene ti-interest ta ku fika kwihi. Kanseriwini swilo swo swa ha ri kona ku va kona. Swi kanseriwe kusuka hi kwala ka vo October ya 2019. Se ni byeleni loko swi ndio ika dina ku vulavula na vona ntsena
apulukwana na kwa aba nga tanga vanhu vana vo rhumela ta van'wanyana lava va rhangile va kwela vakulu ava nga tanga lava mingi ava navetisana kwala ka xitichi and nako lava navetisa kwala ka xitichi loko va rhumile lava va nga rhumiwa a va ta mi byela yini va yi byela leswaku va khomiwile varhangeri va Bitcoin se mali ke n'wina ni mi tirha hi mali a mi tirhi hi ku mani khomiwini kumbe yini mali ya n'wina ke na no ti lavela mali ya mehe nkene endzhaku se ni vula ku swona ku la ka mali ke va ri a va hi byele va ri va ta hi hlamula loko va hume jele vanhu va lava ve ri va ta huma rini a ni xi tivi okay alright se n'wina ku fika sweswi mi lahlekele hi mali muni ko hlota 200 ku ya 180,000 loko xota 200 ku yiva 180,000 swi vula ku i 179,800 ku yo sungula ri 57,800 ya vumbirhi ku 120,000 ni mi tweli bota mina hi ta ringeta ku vona ku loko mi nyike tinambara teto va khoma ta hina ke loko va nga khomi mi ta tlhambuya laha se mi ta va vula hi mavito se vanhu va ta swi tiva ku i va mani inkompa hakense a ni swi tivi ni vona tinqingho ti tshuka la a ni tivi ku ti lava ku hlamula leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona kumbe ti lava ku tana man'wani mahungu ke hi ta vuya yisa mahlweni hi ndlela leyo mhaka leyi a yi helelela namuntlha ntsena hi ta kombela va hi nyika tinomboro ta lava va nga va joyinisa ivi loko va hi nyika tinomboro ta vona hi va foyinela ivi va hi konyolola kumbe va hi hlamula kahle ivi se hi tlha hi vuya kwala ka amoyeni hi ta mi byela hi ku loko ku ri ku munhu i nyamala leyi 180,000 kusukusela hi 2019 namuntlha ku ri 2021 a swi vi swi tshame kahle a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we lava hi tiselaka mahungu walawo i sesi Lilian Hlavangwani loko se hi vuya hi bula na tatana Sello Chicco Twala ku na va tinkambi leti ti ngele ku kombiseni ku vilela laha ka National Arts Council hikokwalaho ka timhaka ta ku tirhi a ti le ku kumeni mpfuneto hi nkarhi lowu wa COVID-19 a hi yeneni leyi ku nga na sesileli hi ndlela leyi ya sesileli Tete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa ilo wa nkarhi mingisirombo timinete ntsena ku bilawara ya 13 yingisele nakunoko Afrika Wa Vulavula eka ku haxela twi xitsonga xa nhlawulo ku sungula ni khalanga pet mathebula en'wana rismato wa jimo wa xitlhangu wa maxingiritano wa xicajana makunele wa ndandhazi yimani amukela tatana Sello Chicco Twala hi bulanyana hi timhaka leti ti nga koho leti khumbaka timhaka ta tinqambi hi ndlela yoleyo hi kwala amoyeni mingisiri wa Munghana Lonene FM botichiko enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM hi pfukile mijani na hayi ngibona mpfula la John la yana kwale hayi haleni ya yimenyana a yi kha yi na masiku mambirhi manharhu ra nga hunda okay hayi nga yibokeri la yi sungula sweswi tiawara timbirhi ti nga yi ni twe va kha va nyikana xilemukiso va weather services ku nga hetelela ku va na mikhukhula se vanhu va ti tlhogomela hala xilungwini hala anyway se stoloveri no a khensa swinene bochiko a hi langutini mani ku na va tinkambi tin'wana ti nga le ku ti le ka siku ra vu 22 namuntlha loko ni nga hoxisi le ka National Arts Council ti kombisa ku vilela hi timhaka ta swa timali hi ndlela yaleyo kambe ke na n'wehe vhiki leri nga hundza mi vona ke mi tsale papila ra ku khumbeka swinene hi timhaka ta hi laha tinkambi ti nga le ku hluphekeni hakoho ku tlhe ku va na van'wani va tikomba ku nge ta va na mhaka na ku hlupheka ka tinkambi leti a hi vulavuleni hi swona swi ri swimbirhi a hi sunguleni hi le ya National Arts Council mi tiva yini hi tinkambi leti nga le ku kombiseni ku vilela laha National Arts Council as to ku ri organization leyi pfunaka ngopfu hi swa mali va pfuna ti-artist hi funding well funding maybe some of us we understand it differently mina funding it's actually like a starter pack loko kuma funding ka any institutional government it's that you va pfuna ku ri sungula business and loko sungula business leyi va successful obviously you must be able to sustain yourself because it tele ngopfu you cannot be
you cannot keep funding one and the same people all the time. There's too many of us. Like the one, it's like the very same people who have been getting funding every year, the beneficiaries and all, as if other artists don't exist. Then I have a problem. I don't have a problem with people, but I not believe people must give others a chance, because it's telling up. So Labangalaya, most of them, I know, but not all of them. But I have a problem with the majority. They don't comply with the law. Who receive money, they normally artists at a disadvantage artists. We represent this artist, but at the end of the day, that I have a problem with. Se ku nga va ku ri swona leswi nga endla ku mi hetelela mi tikuma mi tsale papila sweswi mi nga ri kongomisa ka un'wana wa lava mi tirha swin'we. Yes, literally because I've been in the industry for more than 30 years, and I really understand for Itiranjani as artists, the funding, what we do with it. But to be honest with you, I'll mention Arthur. I'm not afraid to mention him on radio. Arthur has received funding before Nalekadi Lothar and all that. I mean, the last time, I think some 2 years, 3 years back, Arthur received over 9 million rand allocated. Not just one, you can't actually tell Kuruenje Malale except that you can only see his lifestyle. But if he can say to me, produce artists or there's a successful one, never understand. But there's nothing that he's doing with money except for his lifestyle. The only success I see is his lifestyle. I don't see him actually uplifting any of the young artists or whatever. I don't know. The intentions that the proposal that one. Once the money is given, they don't execute this weapon. That's what is happening. Ni vone na kun'wana ka ku kombisiwa ku ongeti ku tirha tikhampani to tala ti kha ti kongoma munhu un'we ni kombe ni vone na tatana Eugene Mthethwa va swi tsarile hambi ku ri ka Twitter va nga pfuneki. Mi vona ongeti ku nga yisiwa ku yini mahlweni ka vula va koho tinqambi leti nga le ku hluphekeni leti ti nga tikiseriwa ngopfu na hi timhaka leti ta COVID-19 but Chicco? Well, I think National Arts Council ba burile ku ri no va ta zama tindlela hinkwato ku ri va pfuna lava ti kona artists leti lava ku mali yaleyo, and I think va tshembisile ku ri no va ta zama tindlela hinkwato ku ri va pfuna. But mina I have a problem with lava greedy. I found out the company are more than 7, and obviously for us, I mean, it's logic. There must be corruption there, whether we like it or not. 5,000 companies, 5,000 artists will apply. And then that means that someone was assisting in the National Arts Council. And this disadvantage, artists more than us. That's why to be honest with you, they must not actually be considered for this funding. These funds must go to the people that they really need that money. Not I mean, I believe for myself, we have enough resources to sustain ourselves during this pandemic. Corona. We have enough resources. And what they were asked, he has resources. He doesn't have to queue the 20,000 that relief naini kuna ban bayini da kuma da mina to be honest maga ata in kwati sango 150 rand le grant mhlambi na no apply la still se a hetseleni hi mfuka mi tsale papila na mize mi nga kuma nhlamulo kusuka ka bona tata na Mafokate ni vulavulile na yena ani hosi I thought that would went out so right, but in us, job and do so right. What to defend all the time, and I mean we can prove it. In Makaya 9 million nanga kumakalotar. Who produce money on? All the artists, when iman danga na airport na CC something CC Busi Twala na wakatwat.
u teke noyando wana n'wi winisa loko a ta n'wi winisa i va girlfriend ya yena. That's not the right way to do things. You receive 9 million rand, mi hakela tax, but mi hakela taxes. This is our money. We need to actually make sure that there's accountability. I cannot go and get funding. We pay tax. So you cannot do as you please. At 9 million kalotari. Logo at 9 million kalotari. Aba producer artist one. Girlfriend the next thing we can't allow that. This is my keep an eye on it. I'm not going 9 million just for their own lifestyle. That is very wrong. Se ankwet siri ka bengeteni ku languta lava National Arts Council msa kumbi xana ku nga va ku ri na vukungundwani swo swi ndlaku ku hetelela van'wani tikhampani ta van'wani ti humelela mi nga ri mi la ku twisisa ku nga va ku endleka yini hi ku ngopfungopfu xikongomelo ku ri timhaka ta ku hi pfuna lava va nga se pfuniwaka sweswiwani. No, bona hi vulavula na vona. I've been in contact with the council na minister va na timthetho na n'wi byela ku ri please anyway even if I have court, you know, it will be there to support you as witnesses because we know what but short good no, they'll make sure that the funds are actually distributed to the right people. Leswi swi vula ku lava va nga tshama laha sweswi va nga tshama ka day number 22 ku na ku ri ku nga ri khale va nga hangalaka se va kume solution. Lava va nga tshama laha hosi like no vurile ku ri I think the best way ku ri for mina it's a good thing, it's a good cause ku ri va lexwani but loko mi vona nkarhi lowu va nga wu tshama laha I think it's more than enough ku ri the minister understands ku ri va lava yini and I think the minister has tried to address issue ta vona last week ku ri va ta va pfuna and all that. So tshama laha I don't think it's necessary sweswiwani because the minister has already given them assurance kuri they will address the issue tabona. So maybe if the minister does not address, they can go back. But for now, if I think that it's just a waste of time because already the minister is committed kuruta bapuna. Ai tseleni mi tsundzuxa yini ka tinkambe leti ha sungulaka Chicco ngopfungopfu loko ku ti kha ti hlangane na nkarhi lowu wa pandemic ti ndla yini ku ti ta kota ku tshama afloat ti nga mbombomeli ti hetelela ti dlawa na hi ndlala. Sorry. Ani ku mi nga tsundzuxa yini ka ti up and coming artists leti ti nge le ku hluphekeni sweswiwani mhaka ya COVID-19 ti ndlaku ku swi nga ha koteki ku va va tirhisa leswi va tolovele ku tirhisa swona ku ya emahlweni mi nga va tsundzuxa yini? Yes. Yeah, bona to be honest with you, bona hi va twela ku vusiwana ngopfu ku ri no va sungula career bona and sweswiwani hlaseriwa hi vuvabyi lebyiwana va koti endla ti-show a va koti ku ya anywhere at least sungula munhu a swi kota ku ya clubini or kun'wanyana performa kuma swimalana sweswiwani swa tika because of COVID. Mina loko xikwembu xi kona we all trying by all means ku ri na vanhu va National Arts and Council ku ri va kongomisa mali leyi ka vona ku ri va endla something ku ri va kota ku ti-sustain but what I can say to be honest is they mustn't lose hope, you know, such things happen. They'll definitely get somewhere. But Chicco, I can see this man ku ya mahlweni album yintshwa yi ta ri ni busy sweswiwani hosi ku na nhwanyana lontshwa va nga Munghana she'll be coming out with a new album. I think in the next 2 weeks. It's a very strong album. No, na khensa swinene hlayisekani siku ra n'wina ri ve lerinene. N'wana mani na khensa. Thanks for the interview. Inkomo valava hi bula na vona enkulukumba Chicco Sello Twala a hi bula na vona va kha va languta ka timhaka ta ku vilerisiwa hi timhaka leti ti nga koho kumbexani hi lava tatana Mafokate na vo hi bula na vona muhumelerisi vo Minduku hambi va lava National Arts Council a hi va lavile kambe hi loko kavanyeta hi nkarhi mi swi voni ku namuntlha nkarhi hi nga ri na nkarhi wo enela kambe ke se xitori xi sungurile xi le ku yini mahlweni hi ta twa ku endleka yini hi ndlela yoleyo hi le ka 015297185 mixero mene ni pfumeleni sungula ni kandziyela hi ta va ya yisa mahlweni endzhaku ka leswi kambe ke leswi ni nge le ku swi voneni kusuka laha ka Facebook ku ya hi laha vanhu va nge le ku tsaleni yako swi tikomba onge ti timhaka leti ta Bitcoin ti khumba vanhu vo tala lera ra ku kumbexani hi nga languta na n'we mi tirhaka hi swona loko mi ri koho hi byeleni hi nga mi nyika nkarhi hi bula na n'wina hi kota ku twa ku vanhu va fika ka swiphiqo leswi va nga ka swona loko ku ta va ku endleke yini ta ri teka riqingho rero hi kota ku ya mahlweni kambe sweswi ni pfumeleli mixero man sungula ni kandziya
Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Mina a ndzi ta va ni rhandze ku ri nkulukumba George Mashamba loyi ku nga munhu loyi ni n'wi tivaka ngopfu hi nga kula swin'we university a fane ku va a tshika integrity commission hikuva ni ANC yi tlanga hi yena yi ona vito rakwe swilo leswi a va byela swona ku ri swi endliwa a va endli nga ku vo teka ti-decisions leti a nga ti teka va ti hoxa a xitandeni chakwe futhi Njekisano ya xiyimo eka Afrika Wa Vulavula 12:30 ninhlekani ntsena eka Munghana Lonene FM komba ndlela. So mingsero Munghana Lonene FM ai amkeleni mingsero loyi twa ku angula aku inhlekani mamkeleli ka Munghana Lonene. mzansi bofat Pfukeni mjani botwami. futhi mina ibibhalo la mapuleke mina ntela papala wa mali wa Bitcoin mina mpaku asta olova loko rugo va vula xitanga va vitaniwa vanhu valava actually va ta tsamelela hi voxa lava Bitcoin ku va luzekeriwa ngopfu. No, so yi vula ku swona ku sweswiwani hi teri va hi nyika tinomboro ta lava va nga va pfuna se hi ta va fonela loko va nga kumeki a tifonini hi koho hi nga ta teka xiboho xa ku va hi ya anisana hi teka xiboho xa ku va hi va vitana hi vitana vo va ta hlamula hi ndlela yeleyo sweswo hi ta swi endla hi leswi hi nga swi kunguhata hi ndlela leyo loko vo ka va nga hlamuli hi ta va vitana nakambe mingiseri va ta va vula hi mavito se swi tiveka ku i va mani lava nga va tekela mali ivi hi tatwa ku na lava tivaka nawu va ri swi endlisa ku yini loko xiyimo xi titani hi ndlela leyo a ni xikongomelo nkulu ku hi kota ku vona ku va pfuneka njhani ku ya mahlweni hi leswi hi nga ta swi endla mingiseri wa me u nga vuya hela mbili kambe etweneni van'wani hi le ka 015-297-1855 tirhisana mathebula dprsabc.co.za nsaleleti mine ta nkombo leswi vulaka ku hi nga twa mahungu yo tala lawa mi nga va ku mi ya khomile hi ndlela yeleyo mingiseri wa Munghana Lonene FM 015-297-1855 hambi ku ri timhaka leti khumbaka tinqambi na toho hi nga bula hi toho hi twa ku n'we tanihi tinqambi kwala mi nga ko mi le ku pfunekeni ke a hi ti twa timali ti ka ti vuriwa ku ku ta huma timali tiku ku ta huma timali tiku taniya sweswiya hi ndlela yeleyo se i mhaka leyi kumbexani hi nga yi langutaka ku ya amahlweni sweswi ni le ku languteni laha ni vona ambombela xandla xa president wa tiko ra Afrika-Dzonga tatana Didi Mabuza va le ku vulavuleni na vo va vulavula hi timhaka leti ti khumbaka ku lwisana na xitsongwatsongwani lexi xi endlaka mavabyi ya rifuva hi ndlela yoyoleyo n'wana mingiseri loyi minjhani ni nge mi twi kumbe n'we mi nga ni twi ka ni mi le huweni sesi wa mina minjhani nikombela ni fonela mayelana na Bitcoin taka ni lava joyinise Bitcoin tata van'wana va mfundhisi u le joni mfundhisi loyiwani loko hi fonela minkarhi yo tala tshama kha hi byela ku mali yi ta nghena khale sweswi nga na lembe leri i lembe ra vu-4 kambe i ncini lexi xi nga xiphiqo sweswiwani a nga lata nyika mali taka a vele ku kumeka mali a ku ngheni mali va joyine hi 10,000 since ku nghena 3,000 swi helela kwalaho na namuntlha na sweswi kambe lo munhu la nga va joyinisa va n'wi tiva loko va ringeta ku n'wi fonela a nga khomi u le ku drayiseni o yi drayisa u tshamela ku mali yi ta nghena mali yi kona mali yi ta nghena mi nga homi ka Bitcoin mali yi kona a ku na mali yi vuyaka se ni vhele u hlamula siku rin'wana ni tshama kha ra hembela so ni vona ku mina as n'wana wa vona ni teka magoza se ni twa ka Munghana Lonene ni ta khome topic hi xona ena hi lo khoma topic hi swona mani n'wina ku lo nghena un'wana a hi lo khoma topic hi swona ku lo nghena un'wana na hina a ta na xivilelo xolexo hi ta swi landzelerisa mingiseri wa mena sweswo swa ho fanele ku hi swi landzelerisa hi mi sirhelela tanihi rixaka leswaku ximhaka yinkulu la a hi ku vona rixaka ri kha ri mbombomela hi la ku vona rixaka ri kha ri humelela hi ndlela yeleyo a hi ri hina hi lwisana na swona kumbe a hi lwisana swona a hi le ka xiyimo xona xexo xa ku lwisana kumbe ku ka hi nga lwisani hina hi le ka xiyimo lexi xi vulavulaka hi timhaka ta leswaku loko xiyimo xi titani a hi tshembekelaneni tanihi rixaka loko mi ni rhamba mi ku mathebula hina leswi swo nghena hi nga nghena hi ndlela leyi hi ta vuyeriwa hi ndlela leyi a swi vitani ma swi vona hi ta va lava va nga joyinisa va heta va twa la moyeni ku nga ri khale ku
i va mani mavito ya vona ntsene loko wo ka hi nga va kumi hi ku loko ho va kuma hi kho hi nga ta va byela ku va lava mi va pfuna njhani i va pfuna hi ndlela yaleyo mavito a hi mana nkoka sweswiwani kambe loko vo ka va nga hlamuli hi ta vula hi ku va dyondzise hi phete na mani hi vo va nga le ku nyamalaleni na mali ya vanhu ku ndlela ku nga hayi ku nyamalaleriwa na mali ya vanhu ku ya amahlweni hi ndlela leyi xikongomelonkulu hi sweswo hi yo mhaka minkarhi na minkarhi ha vula kwala ka xitichi lexi ngopfungopfu kwala ka nongonoko walowu hi ku xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM before hi ta sola lava vo tirha magondweni khalanga hina hi onhile yexe mina swo swi ni tirha tithekisini mi pfumela njhani ku nghena thekisini ri overload kasi vutomi bya mani bya loyi a fika ku a diesel xitarateni ku thekisi tshama ri overload wa hi nga tipleni ni peleriwile ni jahile ni ya kerekeni mi peleriwile mara mi nghenela yini mi ta kota ku tlhempiwa loko se yimisiwile u diziwile nandzu na mani kwalano a hi nga lunghisi nchumu hina vakhandziyi loko hi fika hi vona ku ri thekisi yi tele kumbe bazi yi tele hi nga ngheni ma nghena mara mi tshemi ku ri u diziwile ku diziwi mani a dizela wena u nga nghena u kha u swi vona vutomi bya mani kasi i komu khalanga xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 29 timinete yi bele awara ya 13 hi lowu n'wana mingiseri hlekani njhani votata hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile mani okay ni kombela ku vutisa mani ku a ni xinavetiso xa bitcoin xi navetisiwa kwala xa hina ne se la ku vutisa ku before munhu a navetisa xi hleriwa njhani ku swi sweswo swi nge fikisi vanhu aka xiyimo xo karhi because swi twakali nga sweswi vanhu vo tala va ta nghena va ri la hi yona bitcoin the way se swi nga sungurisa swona ende hi mhaka mingiseriwo kumbexana kumbe loko mo hi vekanyana a rivaleni ku ri swi fambisa ku yini ku xinavetiso xi va ka Munghana Lonene xi va xi hleriwe njhani ku lexi xi ta va ka xiyimo xa kahle xi nge fikisi phela loko xi va hi ndlela liya ni vona nga ku xi ya onhela na xitichi xa hina vito hi ku loko ri ku kumeka ku ri bohi vanhu vo tala swi endli nga ku navetisiwe swilo leswi swo ka swi nga ri kona ma swi vona kambe lexi tsakisaka hi xinavetiso lexi xi khumbaku bitcoin ka vula xi ndliwa eka ti-radio na tithelevhixini hi ku hambanahambana ka tona hina mina laha ni nga koho a ni le ka xiyimo xa ku swa swinavetiso swi ndlisa ku yini mina ni le studio ni fika ni tlanga swinavetiso leswi nga koho kambe xivutiso xexo xa kahle ngopfu hi ku xi ta fanele xi vutisiwa lava va ndlaku swinavetiso hi kota ku twa ku xiyimo xi njhani hi ku nako hi nge vuli hi ku i mhaka ya xinavetiso a ni mi nga kuma ku na van'wani va nga le ku ndleni ti-bitcoin letiwani swi kha swi va vuyerisa se ku ngo va munhu loyi a nga le reason ngopfu ya ku va ni lani a ni la ta ku avoida leswiya swo hinkwavo vanhu va ta dina va nghena va vulavula hi bitcoin botpet hi nga ha swi koti ku ya mahlweni loko kumbexana a ko kota ku va kumiwa va bitcoin va vutisiwa ku ri loko munhu a joyinisiwile i swi tivisa ku yini ku munhu loyi i right ku hi yena a fanele a n'wi joyinisa ku fana na loko swi navetisiwa kwalano va ku hi nga tihlanganisa na khensani na mani because vanhu lava va nga hlayiwa kwalano kumbexana a va kona ka mavito lama nga xaxametiwa kwalano ku loyi nga n'wi fonela na loyi nga n'wi fonela ma swi vona mi kuma se already se bitcoin yona hi yoxe se ku na vanhu lava se va skemaku se already se bitcoin yona hi yoxe se ku na vanhu lava se va skemaku vanhu ku nga ri lava va nga navetisiwa kwala ka Munghana Lonene ka xitichi xin'wanyana ma swi vona hi yo mhaka a ni ri sweswiwani ku na swin'wana va swi vitana case study a mi weli swilo mi ri hava vumbhoni bya ku kuna loko hi ya ka bitcoin sweswi namuntlha ha swi kota ku ya hi mhaka ku na vanhu vambirhi vanharhu se va nga tisa matlhelo ya vona se va swi tani khensile swinene boto wa mina ni pfumeleleni mina ni ya kaya lava va bitcoin lava va nga khumbeka ka mhaka liya hi ta va landa sweswi loko hi huma laha hi ta va hi va foyinela loko va nga hlamuli foni kumbe va nga hi hlamuli va nga pfuni muyingiseri hi laha se hi nga ta tlhe hi vuya kwala ka xitichi xexi hikuva hikho lavaya a vele ku pfuneni muyingiseri swi vula ku va n'wi skemini loko ri ku va n'wi skemini swi tiveni ku na vanhu va skemaka kumbe ku ndleka leswi na leswi na xivutiso lexi xa ku ti-advert leti ti famba njhani hi ta va vutisa va tatana Mujela hi ku hi vo va tirhanaka na swona ta va vutisa kahle ma lavisisa hi ku na vanhu va nge le ku rileni hi xiyimo lexiwani DJ Matt u ri dzumba na mina
pet Mateo a hi vulavuleni nakamundzuku wa vulavula.